زانا دبیجن 5 خالن سرکی هنه بوجیانا کا تندرست. نکیشانا جگاران کم کرنا کیشالشی هاتو 4 روزانه خارنا کا تندرست او کم و خارنا الکهوله. لگور آمار دهان سالن بوری که جنیزی 340,000 کسان لسرانسر جیهان هاتن ورگرتن لیکولرین بریتانی دبیجن سهود 2% او کسین وان هر 5 خالان جبجه دکن کمتر تیشی شیرپنجا سیپلکان ممکان و قولونی دبن. دميتي تسر خلوية احتمال انجام انجاواز ببيني لجداهيين بچوك دنف برا انجام لكولين انجاواز هنا اوه وینه کی زلالتر بده کاشیر پنجه چوا چه دبه. دکتورا انا مکترنن لیکولره لناوندا لیکولین شیرپنجه یا فرد هاتچنسن لباجار سیاتل. او دبیجد هبونا خارنا کا زحف و دهنو شکر دناف دا دبتا اگر آویه که گریجه یا ایشا شکر و قلوی زیده ببه. گلک خلق دزانن کو پیویست خارن خارنگه هن سرپیی نخون. لیجبر کو بردست او آماده یا او دخون و هزرا پارێزێ ناکن. لێ دکتۆرە ئانا دبێژت پێویستە چاوێ خەلکێ لە حکوومەتێ و سازیێندی نەبە بڕیارێ لەسەر جۆڕên خواردنên wan bidin û bixwe harîkariya xwe bikin. Ez bêjim xwe perwerde bikî bizanî ka bi wextî tu qelew dibî yan ne, ka metirsiyên şêrpencê li ser te hene yan ne. Evca tu bi xwe dikarî pêngavên baştir ji bo xwe û binemala xwe bavê jî. Bi spor û şehreza li Amerîka taqîkirina li ser nimûneyekî xwînê dikin. Da pêşwext rê li belavbûna vê nexweşiyê bigirin. ji bo gelek xelkî demazî bi şêrpenca xwe hesin, ew ê zî haydarî metirsiyan bibin û wê bikarin guherînên pêdivî li jiyan û xwarina xwe de bikin. Doktora Ana dibêjit lêkolîna wê diyar dike eger kesekî qelew bivê xwe zeîf bikit yan jî kesek ku kêm dilivit çalak bibit bi rastî egera tûjbûna şêrpencê kêmtir dikit û saxlemiya wan geştir dibit.